Antichrist ifike la khona iBhayibheli lithi siyamaza umbambezele ukuthi angaveli yikuthi kusekhona thina ibandla likaJesu Antichrist azovela amenathi la stage aphinde futhi Antichrist azoma nathi sigcwele umoya ongcwele azoma nathi singabantwana bakaNkulunkulu into emenza angaveli lithi iBhayibheli umoya wakhe usuqalile uyasebenza kodwa akakwazi ukuvela because of our presence ungayibukeli phansi inkulu lento yobukhona bakho la ukuba bekuthiwa wena awukho la kukhona izinto engabe seziyenzeka ubona ngisho ku TV uyabona kulezi insuku mawuthi ubuka igeneration uyabona ukukhishwa ibindi zabantu uyabona ikhona into abafuna ukuyiveza kodwa manje ngenxa ukuthi kusekhona thina kukhona izinto engeke ivele siyibhekile itelevision anisekhona bazalwane ukubona kulama unrest engaba ama unrest or whatever abantu bentshontsha phambi kwekhamera abanandaba khona ababe saha ilokuzi ATM kamera TV uyabakhanyisa kanje akubona basaha uyabona ukuthi inkulu into ezokwenzeka mhlasa hamba amadimoni azobebonakala ngosi amandla obumnyama uyabona azobonakala ngosi into eyenza ukuthi ezinto zobuthakathi zingaveli yikuthi sekhona u-Antichrist akakwazi ukuvela ngoba thina senjani sisekho once uma likhala icilongo lizobe livusa abangcwele bese kuhamba ibandla bese liyoba noJesu phezulu emkhatheni uDaniel ukhuluma ngo-70 weeks or 70 weeks uDaniel but uma usuke ekhuluma ngo-7 years 70 weeks is a figurative something esho u7 years ibandla lizobe lilapha phezulu emkhatheni for 7 years la khona the first book of Corinthians chapter number 3 la khona iBhayibheli lithi siyabhala ngabela singabhala bishop that's right uthi yebo bishop bele ngibona niseka lithi iBhayibheli ngokuba yena ubize abathile abanye bakha ngegolide singenqumela bazana ukuze ngiqede abanye bakha ngesiliva abanye bakha ngensimbi bese lithi abanye bakha ngokhulu then bese lithi iBhayibheli sonke kodwa siyakha sekuya ngokuthi wakha uma kufika umlilo egolideni ulenza licwebezele kakhulu fike kuyisiliva ulenza livele ukuthi liyisiliva lo insimbi yashisa kodwa makufika okhulini luyasha notshani jwayele ukufundisa lento kubantu abaphelelwa umoya kanje ayiphelele kodwa ke kade ngibambile nondaba ezikade ngibambile kade bengixhumisa but uma lithi sakha sonke siyakha bese lithi kodwa imisebenzi izodalulwa ngomlilo ngoba now leyo chapter ikhuluma ngo7 years siphezulu emkhathini lapho uzobe qhamuka khona uzikhali athi hayi shumela for 32 years shumela
baphendukile abantu. You know, baphendukile abafundisi yabona umfundisi uSibiyelo. One of the great preacher. One of the great preacher. Manganikeza yena lani ngawa nonke. One of the great preacher. But bonke baphenduke kimi ngishumayela. Preacher. Are you still with me? Me. And I don't mind that with me. Eblunge pelma zumputhu pulpit lapho. But you know, ikhuluma ngokuthi lapho so besiphezulu lapho for 7 years. Kamuke usikhali nemsebenzi. You have planted